Tatou faitau faatasile. Fau tus pe Samoa. Fau pe fa lima mal fa no foi mai. E tusa fo ile malo le langi ile oa wanatia ile fanua. Ua iloa ile tasi. Ona na ile eia. Ua alu fo I male fia ma faatau watu wana mea uma ile faatau wai mai lea fanua. E tusa fo ile langi male tangata faatau oa. Ua sa ili penina le lei. Ua iloa e ia le tasi penina tautele. O na alu wai lea o ia ua faatau watu wana mea uma ile faatau wai mai. Amene. O lea tala noa le tuspa ia ile faata oto lea. O le faata oto le malo. Fai mai e faatusa le malo le atua ile oa na natia ile fanua. Fai mai nai loa la tangata le oa. Kangonga ngā le oa. Ai alu faakau umanga mea. Faakau ol fangua lai kongu le oa. Toi fai mai la ia. E pei fo I o le faataua. Faatau oa. Ngā ngai loa le penginga. Kau kele lai penginga kaua. E fai mai ngā o le kaula le penginga. Kasi le penginga. Ai ngā faakau mea uma. E faakau le penginga. Fai mai la ia. E faapena le malo le atua. O le faata oto la lea. O le tala noa I le faata oto lea. O le tala noa I le iate oi. O Iesu o ia o le faata oa. Na ia iloa o e malau taua. Na alu la ia fa mai wa ia tu ua lona mamalu ai sau. Ai sea, langa ka ua oi. O le faata oto I lunga atu. Lai tala noa I le ekalesia. Fa mai na ia iloa le oa lai le fanua. Na iloa Iesu I lona for knowledge, na ia vaai mamao, na ia iloa e iai tangata e talia ina o ia vea mali ima faola, o le ekalesia. Na iloa la Iesu le oa le na. Na ia ave sea mea uma, ai sau e faatau watu le oa na. Le ekalesia. Fa mai la ia wato e sau foi, tusa le al malo le atua, ma le penina tautele, la wakala ngoia oi, tasi tangata. Pe nga o oe laulangi, e mariwa ia Iesu. Even if it's just you. Nela tatou o e fionga pa ia le atua. Ma tatou vaavaaia I. E le kaungofia lau sunga. Ono le vaaia le atua. E le tutusa le vaaia le atua ma le vaaia le tangata. E pei o le tangata tusiata. Ia por kangaka vange la au. Apa usa o ngala au rumor koufali. Ia ke oe ia. Wakwayanga mango si kakae fai le umu. Pe kia I lapisi. Ai asa vali atu ai le tangata vanela au. E na te iloa o ngala au nga. Na te vaai e le afeta la la ta ati tono la au. E alu atu la I or ngaka ngafe o ke oi. Mai ale o ngala au la le lumo lo fale se I. Mai mahau. Mai ave si vai se kon ngala pisi mo lo fale. E ko alu aku le siaso. O ka se au le leo le fangela sa ka. Le me me ka uli malanga ka. Po se ka ngoa au le ia langa kai. Ma le kaula pipi ai. Lima se lau tala. Le kaimi ngai luma lau fale o le lapisi. Ai o le vaai alea. A le vane la au. O le oa. So o le vaai la le atua ia te oi. O le vaai lau langi o oe o le lapisi o le le ai. A o le vaai le atua ia te oi. O oe o le penina tautele. Te le o lo value le atua. Na vaai le atua ia atamu, na vaai le atua le lalolangi o tangata. Vaai le atua ia Abrahamo, na vaai ia tunu, fathers of nations. Vaai Abrahamo ia le se whanau, al vaai le atua, o oe o tamao nu e tele. E ese la le vaai lalolangi, ese le vaai le atua. Na vaai atu le atua la su ese tupu vaai kule akua, o le leo mamoe. Al vai le tu al tu po Israelu. Ai la pisia la inga. Like ya ai ko o le ma mo. Nga ngalo ya yese. E ye lo nga kali ngo ya ka vika. Al wakula ya ia Samuel. Fo mai nga longo kwa fisi Samuel ya fu yese. Na me wa sa oi. Me o sa kasio ko ri la fa o fa makup. Au mai umar fa nga fa ka ele ai lenga luma. U fa pe ngai.
Aluaku rola i o fasolonga Samuelu. Uma ko fiku fa martala tu spa ia fa markala ko maloi. E ai esse que lo pole me wa ka uma fo Samuel. Pe esse se ele ahinga lo kusau. Uma kama le ahinga. Ele ai ma se show inga yo fa mai le koi. E fa mai ko akas fo ko ama ko esse boy. E esse kamera ko yo. Aus kama si kama le ko ai ka ele ras kama. Ola le mang. E fa markala e ka ko kere ngofo ai si ironga sa kama nga. O le kaimia ngalu a koe kokongu, ai whamarkala le atua, o le ngā kuro e runga whau. I le vaai la le ainga, i le se kāua, i le vaai le atua, o le kupo Israel. Pēno whai atu, e ese le vaai tangata ia te oi, ese le vaai le atua ia te oi, e iai o oe o le penina o loa tāua. E le tutusala le vaai le tangata, a tonu le vaai le ko ainga o oe le black sheep. Oil mama luli. Awana ngalo yake oi. Fia le koe mama oi. E iloa la oi le atua. E iloa le atua le penina na tonu ya te oi. You are so precious. O le penina tau tele. Cost everything to God. E ka malo ngale iloa langa vaa. Nga oi isi uringa ngale vaa. Lakula ka malo. Vai a kuana, o feu ka malo e sua le va me alo falonga kari. Ka malo po fele me o ele va. Ela kuana ka malo, boy. O la wa ku ma le va ai ko kongo le falo lo le si o va nga le pon shop foli. Wo la uma o fa ka winga. Ile ma fo favor ka malo. Ile ma faing o lo fi nga we au me le va. Asia, la nga wo o la nga o le va. The only righteous way to do olea ko kongi a ko ar ka o le va. Pa wala me fain ko au mai le va o lo ka ko le le ka malo ko ave a ko ka ula pi e runga fa pena o ma o le o lo ta ua le atua sa le lo fa mai wa ka ko mo ka ko wala o le price la na to tongi le atua ko kongi a ko ar ka ile ai se shortcut amen. Tele la tangata o le confuse i vaenga lea. Ina wanga sala le ti Apollo. Whamartala tu spaia na tuli ele atua mai le langi. Ele I whaia le faamasinoga le atua. So ele I whaia le atua le judgment. Right? Nga kango kuri ese mai malangi anga kere I faamasingoa. O le a whailo I unga la aloka oi. Ele I whaia le meta o le eternal judgment. Le kako whaakali umal mea ka o le eternal judgment. O le faamasinoga e faavavau. So na tuli e sala mai le langi, ai le I whaamsinoina. Ina ua pa for tangata, na tuli e le atua mai le whaatoanga, ai le I whaamsinoina. Na whaasala, ai le I whaamsinoina. E le I whaia le mea ta o le eternal judgment. Se I kalangoa si asu, Ina iau tau iloa, le kau kalangoa kun mafuanga lia, le ngai lai I kangaka, le whapio, le hami wale e kango ilo, le kueva e se roki Apollo ia, e le iau oi le teimi e whai, e le whaamsinoga. Fa mai le tala tu spaia o ai se mita ia mita wa ia I lo o au o Jehova e faia muamua e faia le alofa ma le faamasinoga ma le ami o tonu le lalolangi me ia tolu ia I loa o le atua malona natura na te faia le alofa ai na te faia fo'i le meta o le faamasinoga fa mai le tala tu spaia e tele ngese lona tosa ai tele vave lona alofa e vave la le alofa o le atua a o to asa fa masinoga la sa wa fa masinoga o mai e ko ai ai o mai ya right so o le ala tatu te feola o le va ai la le atua fa mai alofa mena na fa mai le atua langa le la o mai langa eternal judgment e fa ir fa ungor ki Apollo a o la fo ia lua ko markanga kala ngolang kanga kala fu wang sala same boat le lunga. So God's like, man, the eternal judgment is coming. Matala Iesu, o se oli na fai mo le ti Apollo mana angelu. Not for man. Wa umalanta pena ele tual fa salanga o ki Apollo. E vai kule kuo, le fo wanga salaka e alu fo yo. Ona fai mana tala tu spaia, for God so loved the world, he gave his only begotten son. Whoever believes in him shall not perish. Ila, eternal judgment. Na muamua mai la le alofa o le atua e lave ai le tangata, ai le yo o mai whamasinoga.
Me la fa martala tu pa ia o se mika wa ye lo a o le faia le alofa ma le faamasinoga. Judgment will come by his love now. Le wa mai le alofa ya la vea oi before that time. To tele la tangata te mine la ta alo le alofa o le atua, but the judgment will come. But he sent his son first to save you. Awana I epa uilea awanga ia na saula le tuspa I martala le tuspa ia o le toa sa o le atua ia te oi ngalilingi nunga ia Iesu. So fili la oi pe to tongi Iesu lau sala pe kokongi oi. Ona fai mai le tala le tuspa ia fa mai tala salamo o le tau o la to wanga sala e faavavau ele mafai na tongia. For one soul is costly. No one can pay for one soul. Mera matala tu spa yo lale winga te mau langi uma ea mau lo wola le mafai se o langi nei na faatau le ola tas. You're so expensive. And God sent his son. Send his son. Why? So all the punishment o le faasala le to sa le tua na li lingi lungolo nalo. Ina ia auanga I e kuru mo faamasinga fa mai faavalvaleo le si o vaanga only God can judge me. That's stupid. No one passed God's judgment. Le aise si e pasi faamasinga le atua. Why? Because he's holy and perfect. No one can meet that standard. Only Jesus can meet that standard. Mena matala tu spaia o na to uma na fatu tua ya Iesu. Ole o ala le tua la ya Iesu. Everything it's in Christ. Le ala ta alo tangata le taimine la tu te le oiloa wa muamua au mai le tua Iesu la no lona alofa na muamua. Isa ye ono sfuma le ono fai upo lu sfuma lua fa solo fa mai. A wa e pe ona tu mau yo luma o le langi fou ma le lalo langi fou o te faia wo fetalai mai ya Jehova. E fa apea ona tu mau o tau whanau malo o tau ngoa. Fe upa lua tolu. O lea maasina whato ava aia ma lea maasina whato ava aia. O lea sa pati ma lea sa pati. E o mai ai tangata umalava e ifo mai I o luma. Ua whetalai mai ai Jehova. Fe mai, la tau te o atu foi. Ma la tau mata I tino tangata oti. Es a fau vale I hate au. A waile ma mate o la tau wilo. E le tinei a fo o la tau wafi. E ino si a fo I la tau e tangata umalava. O le tala noa tu se Isaia. I le lalo langi fou. The new world. Le tatu te o iai. Fo mai a kako aku I luma I le maasinga whako ava aia. Fo mai nga avere o kako e le akua I se ori e whamakamaka. E kalango ku spaia. E ave kako e whamakamaka I ka ngakanga fau vale I le atua le Italia ina Iesu. Fo mai o lato wilo e le mamate. Le no koe ave kako e le akua I o. Se I kau koe ia Kevin. Le mea nga maliwa Iesu e la ve inga mainga ia. Is to remind me why Jesus died for me. Kere ka ngaka la ko ke le oiloa. Le ke leo le alofa o le atua. La vea ia mai ka kou ma le faamasinoga. Tele teimi tātou te taa alo I le tātou wola wha le nganga tātou te le oiloa le tāua. O le malio Iesu lungo le sātauro. Martala tu spa ia oi se mita wo ye loa o lea. Faia le alofa ma le faamasinoga. The judgment is coming, but he sent his love first. Why? To save us from that judgment. Awalani to e kala fo lele. Don't judge me. No. Only the book judge me. But don't judge me. Only God can judge me. No. I'm warning you. Why? Because no one passed that judgment. Mele na la ina sau Iesu. O sea, na sau e avele faamasinoga. Ale atua ya te oi ma. So ole penalty umalavala ale atua. Sali lingi lunga ya Iesu. O wanga sala o le kua ngai o luma ngai marke mingei. O mea umala ave umalava esea na I loa Iesu o he molo taua. Penginga kaukeli. Na kia I o laulangi ha ko e piki o lunga Iesu o sea you are precious. O le kaua I o le sila fanga ale atua.
Ke ilo po le ale uminga le ilo luas fukala. Pe lima kausanga o le ilo luas fukala. Ako e maua mai e fia. E luas fukala, the value still remain. I le wha peo mo mai wha mai i alanga upat pala i pea ngau korusu senge le wefu ngā luas fukala. It never changed the value. Same thing with you. It doesn't matter po le ale umi o e ka whaolalangi. E ke whai mai, your value still remain. Costly. Le ma whaina tongi e sesi. Mai lo tala tusia petelu. Mua whai sumar wa sumar i wha mai. E le I tongi o la ina o tau I mea e pala. O le ario po le auro nei la o tau wa mi o le au ngana tu ina mai o tau tama. A o le toto tau o keriso pe o lo le tamai mamo e. E le po nā lava. E le ai fo isona le anga. O le mea lai malie, o le lei o le mu o le akua. O ngā whamai sa ngā kia le sa. E le ilo ki Apollo malitusia. Ale lua koe nito e. Mua koe nito e lua. Whamai anga I loa ki Apollo le malio Iesu e whaola ingai o. Se mangunga ke re whasio kia Iesu. O le mea lai whailau kala. O I e kei loa, I le haka mai o le akua. I le kai match mar ki Apollo. I le mangaku ar ki Apollo. Wa leva nga whaakari le ki Apollo. Po le ar kei me sia si on whasio kia. He was waiting for that moment. Ona na whai ele atua te mina pa ua I atamu mai. Wa whamai e whangau marka marfinge ko I momo I olu. Wa leva nga whaakari le ki Apollo. He was waiting for centuries. Waiting for that time. Inga o sau Iesu. Whaper ki Apollo ai. Walu. Stir makaka, kili. O ka ngaka, o ngile sa lau pamba. Pepe se ka ngaka, oh sana le alo tavita. Praise God. Hallelujah Jesus. Praise God. Ayo o le sare la sa mai. Fasioti atea, fasi o ka ngaka nginga siri mo. The same people. O ka ko wale nga siri, o ka ko vung fasako ro. Ah, me ni ngo vai nga ka ko vo. Kiro angai o ai si kero so ala. Tanga I or keminga, or keming alo mai, anga ia o va ai ke. I ropo o eles nga kai mua po kinga ia faula pe anga fa pele ken nga kai. You know, me koi voi. Ava kai le liwe faula inga o no yes. Ba o le tala no tu spai o tanga tana ina ala langa I le li. Same people na koi alanga crucify. Crucify. O ka kai ngo aku fola lau pama. Aku vivi, fia mai le alo tavita. O leva nanga whaakari le ki Apollo, le mea lai maali ei. Lai whaapear ki Apollo. He murdered the Messiah. Without knowing, he sacrificed the lamb. E le oiloa le ki Apollo. Whaper ki Apollo, la wasioki le Mesia. Malonga le iloa. Pingi ele a kual mea. Makua le iloa ki Apollo. O ia la wakango sacrifice le lamb. It was hidden. Na ele akua. Ele o lor ki Apollo. Ke ia ki Apollo la o sok langa mu fo wa I me ele akua. Ia ngani fasifo ka ma ngani fasifo. Ke ia le a. Tin. Kasier fasia de akua. Uma ma ki Apollo fori fo. Voi a ke vena le ku ma le ola faavavau. O le vanga. Wa kingi ka ma lo le ola faavavau sorry. Wa ke ia wa kingi lo. Wa ke ia ki Apollo fori fo. Wa le ola faavavau. I lo tali ino Iesu. Wa le lo ki Apollo. Mai woi, faafefe, mena matala tu spaia, o le mea le ofo ai. Mai, faapear ki Apollo ie poko. Ala mu malie mai ale akua, fo ai mai Isaia kipi era vai, ku so ia fa mai idia, idi lua Isaia. O mai umaia, pero feka, fasioki. La mu male akua fasioki, mu mai le akua fasioki, mai fo ai me, malai lor ki Apollo, o le mu fo ai le akua, e le mai kasika ala la sa ngi le akua ka penga, e mu mai. E mu mai le maanga le akua. O so ki Apollo mai waka nga fasin maale. Fasin maale. Malonga le loa. O le maanga kasi e kingi e oi. Waka wa ai nga ka mu. Lo kala ngo ku mu ai le mamla marka lo ngo mu ke le ro me lo kala ngo ku ai. Lo kala ngo ka lo ngo mu ai pe le ka fa ngumi mai maka ko wa. O le mu. E ma ai ke fo ia inga ia fasisi ma. O le maala kingi. E pe o le ma rosin nga. Anga kangola le tua fo ai le maale ma ai kasi de mal kala ku spaia o lo iai umai to tonu le tumu ato to le tua in one stone anga fo ai hele aku e fasia kor ki Apollo hui
He wainga mai. Wa kusa o loko ka malo. Wa whaakari ka malo ko e ku e ola e faavavau. Hori kia poro, sorry. Whaafewhenga. Lea lau ke whaakari le koia. Whaola inga o ki ngolo wanganga. Whaola inga. Whaola inga lo wanganga. Le kako e whaakari. Asea, matala tu spa ia. Toe au le oti. Le fili e le i whaumatia. Only death. That's why the Bible says every man should die once. Haka umai oki. Mea ngā whamatala tu spa ia ko e sau Elia a e le i sau Iesu. E le i sau Mesia. Asea, muku fo Elia le ngā veola inga. Ko e sau le ko e whaifa le longo oki aluai. Sau le oki la ngā alu e le whea mea ngā ia la arua la whapenga. Because it is appointed for a man to die once. So it's tawalang ko e sau Elia i, e le i sau Iesu. So he was one of the witnesses. Fo le kalangor kuspa ia kusi wharinga. Whamaila ia e whasio tia e le. E la ki o ka kalango e ngala vahanga. Ai e ngai. Usorai kalango, everyone. I say, e tatau na whaato i lalo. Wa umalanga whaako i lalo i Iesu leoti. Only one man ka whaako i lalo leoki. O Buddha, lai kunga mau. Mohammed, lai kunga mau. O ai uman kai kalesia, lai kunga mau. E ora le aso ko kuma, e ko kuma la vahanga nga. Le ropo feo ai. O le aso la faamasinoga, le faamasinoga le famai le kua le la vea i mei oi. Faamasinoga nga famai e kongi i se oli ma le pa mai foi. Ma moti le pafi e faavavau. Eternal fire. Le la famarkara al kuspa i kusia isa ia. E o mai le aso nga la ua e laku, le e sao le langi, bo le kalango le kako vivi, praise the Lord, oh my soul. Usu pese flat la vanga, praise the Lord. La vivi uma la vanga ngar kelo. Famai lo kal kuspa ia. Ona avele o tatou i se oli. Na kal ngol kuspa ia. E avea e kako ke maka i ngaka inga fo vale le kua. A kongo is ngaka le so nga faya or ke mingi fo or fia kua. He or fia ai o ke re salamo. E ko e la ko e ko maka le songa. E koe a, ta utua i e le atua i ate oi, whaava ai oi le atua, i le mea ngā la inga maliu Iesu mo oi. Precious. O le kā ua ia, pēna o whai atu, o le wa ai, e ese fo i le wa ai e le atua i ate oi. Na wa ai fo i le atua i a kitiona. Ti au mai ngai kangakanga wa ai le akua, laku le akua la e ngā luar ka malo ki kionga. Kuse whamasi ngoi ongo whe upusuma lua. Laku ale akua, laku le angeru whai aki onga. Oe koa malosi, ala e ngala ngalafi o le pala ai. O le vai aki ki onga, oi o le pala ai. Ale vai ale akua, oe le toa malosi. Ese ale vai ai. Ki onga, ese ale vai ale akua. Fa meu faliu ko malo ki onga. Oe le ke fa, oa. Ia oe. Oe le koa malosi. I le vai ale atua, oe o le koa. Ale vai fa merkala ko malo. O fea ere akua le kumak whaalongo ai. Le akua le nga whai mainga, whai a wāwenga ma. Ora ko kere rau kaka whai kawar kalanga, whaapea ai ola hikar ka malu kionga. But he was sick and tired of living a defeated life. Wale la wā ola poronga. Me nga whai mai, se uke fia wā koe wā ai e le akua le nga whai a wāwenga o whaalongo ai. Mai kalar ka malo hoi, o oer koa marosi. Whai mai a wai lo wainga, le nga whapea ngā kako kala. O le whai ako whamai ia, si mako wa ai ngā usangi, o aiaka ika le mele ngai ngai, o le wa ai le akua o le koa malosi. You are pressure oil penny na tautele. Hape ngā fon wa ai le akua ia pekelu. Ko ke lo pekelu, o le upusi, o le ngomo mua pekelo si mona. O le upusi mona, o lona winga, laula au, leaves. I le wa ai lar ki ngā o pekelu, o laula au le mea, mea ngai ke wa ai, ere mau kua pekelu i me uma. Le aso nga wheko ai e mai Iesu, oe o le maa, oe o Peteru, Peter, the stone. I le wa aila ki ngā pekeru, o ia o lea, o le laula au, o le wa ai e Iesu, oe o le maa. Esea, o le mea la, uma le leia le ministry a Iesu, o le lea wha laula au ala ka mo pekeru. O le kaimia ngā rua ele ngā pa ia, whako ailo, le aila, o le maa le mea, o le A+ le mea. Sa vali ka mahaloa. Ai mahalo lo ka ngaka i lea. Pena o whai atu. O low potential o le anganga o oi. Ho le makuake le, o low value i lea tua. O low wa aia ke oi. Ia, o ka ika o le monga apa au ngau. Ngau i pea ko apa au. I le ngau mako apa au. Amene.
na faatau ala oe. Amen. So, ina wailunga Iesu le sātaro, whamatala Iesu, whamaya, it is finished. Paid in full. So now, wa malia le loto le atua. Quite satisfy le atua. A le wha mangaloa oe le akua, kakaulanga apologize le akua ya Iesu. Why? Because Jesus already paid for it. So, o sei siala, matala Iesu, no one comes to the Father except through me. Ure oe peke uia, mose peke uia, alfa mai Iesu, ki au ila Iesu sea, o le li imal whahola. Amen. Pau fo leo tu, le kau ke whaakari koe ku. A o sa hungi a kulo loko, wa, wai kau moa le mewa, le sau le judgment. The judgment is on the way. Sooner or later, turn up at your door. Awa, wa mua, mai le alofo le atua, to save us. Amen. Awa ne ngalo ya te oe, le alofo le tua. Ke fia wa tua le tu sile salamo e whaiva, fitu malevado. Salamo e whaasfu maleiva, fa i poe fitu male anga i leiva. Foi mai, e le mawhaia lava e so la tau ona whaatau i lona uso, pe avatu i le atua se tongi ola mo ia. A wae matua whainga tā le tongi ola o la tō wanganga. Taugata. Whai mai la ia, e le mawhaia lava ia e faavavau. Faavavau e ke olai, e le mawhainga e kongia. You see how expensive the soul is? O le makuaka ngā. Whai mai la ia, ina ia ola pea ia e faavavau, ia le iloa e ia le tuunga mau. O le faatau inga la o lau sunga inga ia e maua le ola e faavavau. E faavavau fo ilonga kau. It cost the blood of the Christ. Ko ua umai e le atua mea umatua i Iesu lona mamalu ai liu tino tangata. Sauanga ia e koe maliu mo oe. Whai mai leo tala le tuspa ia i. Whai mai awao le ase. Mata ius fumle ono lu sumal wha awao le ase au ngā le tangata. Pe a whaina te maua le larulangi uma e mau mau ilo na ola. Se a fo ise mea avatu le tangata e tongi ola hai ilo na ola. Amen. Le ale kari o ngā fsiri. Le ise mea. Nothing. Le aise me ke ave ile koe kongi o lai. Paulau me fai o le kalia. Mea nai whea tuai. Wai ka ngaka whamai. Le fai ngā luenga le lei. Leo ngā luenga le lei. Ke ngau lalo laulangi. E koe ngau le langi. Asea. Le aise me ke fai e whamalia ina ile tua nothing. E le ofo le akua nge ukupe ave. Ke le whaakau aso walu le langi. Because some people say like. Ke le ukupe ngau le loku. Ai moso wala le whaavau. No. Uma kupe aleska ngaka le loku. Ai misi langi. Ngā luenga le leinga whai. Whesosoangi umai ka ngaka. Ai misi le langi. Misi. E kako ke o le langi o ngol whaakua kua iai. I le mea whai e Iesu. Sau muamua la ia Iesu. E talia Iesu e vea mali ma whaola. Ka lia le kokongi wa umang whai Iesu. Pule la oe. Pe kokongi Iesu lau sala. Pe kokongi oe. Ale arkala kuspa ia. E faavavau. E le ma whainga e whaakaua.